Vreme se nešto promenilo, možda samo na kratko. Dobro, vidjet ćemo. Ovo je sada kraj uspona, maltene, još malo. A ovo je jedno tamo, neki se vide. Udaljenost 5,01 km, prosječna brzina 5,28 km na sat, vreme u pokretu 0 sati, 52 minuta, 31 sekundi, prosječna brzina kretanja 5,72 km na sat, 10 sati, 54 minuta, 28 sekundi. Dobro. MTB staza je tamo označena, ali ja sam izabrao asfalt jer mnogo je lakše. Treba preživjeti ovo. Evo ovo se preživi bez srčka. Vidimo gdje je sad to. Tamo je levo Tisovik, to smo vozili prošle godine. Dobro, evo ih, iskaču brzi momci. Oh yeah. Oh. Uh-oh. Ovo će da bude eveno za Dragana. Ne mogu ja. Gurka. Nemaš ti više te godine, Dragane.